Mari kita saksikan prosesi pernikahan adat Toraja, yaitu resepsi pernikahan Wasti dan Atal yang dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Januari 2025 di Kokang, Kecamatan Rembon, Tanah Toraja. Teman-teman, mari kita tonton. Ciman la pabantara na mga pagilawan na nanarang ito idintingin na paisan. Ulawlawan kada ditulan pananda Syria tanong patanawan tawad de kuling na parang tawad de minakalamde. Ciman la pabantara na mga buwang na dua mga honorani inde pa pananda nararamdaman pa ng kabak inde pa panawanan na salita na kasutunan din tumangga di telalong bunyi mangga di kono-konoran di dahil ng hiburan dan na pa pananda pero lana kuwala di koy laku tako ma korako namasunduri teka tabi kadiyo may keluar ka kasulanasan inde rirarundalo pa ng kabak laku sampa inde rinanana Pasulian Allah lagu tadi di bawah sampai parayan na daw de muli kinahadang sampai tuo balo dio de pangarampa na tomahadagi kurre suanga ana allo di tanda balo sampa atau di ruangan nakula atau di toning rompok di sampakan nama kodok di toning rompok anna paiman di sampa tontong pono di bainan dinne elenpan kuno labore sarinding umpela lumbuni sangka mawa sewana sinungkan tua mongkoni palang kana allo di tanda balo jiru yang kaboro koni daenan nakula inde tomarasan lalangan launturan juare inde kula jibela lumbuni angga bali ina dewe kula tuara dan belang ngapa atong tomomitoy ulang ngapa ating niknit ni kalabanda isunganna sampa barayan ang mamalik inatong tinakuwalin inde panaungan to urundun ang bulo inde pananda inde de padang tuo balok lagi tundang kau ula aborisan nanini lagi saladang komiun tete malang dan palelean na todolo manglentenan amuton tomaji sapan tominang malambe nenek konisirin den ringketam puna limbong anna tonto may kadadian na batu silang di lempang tama isungan makarain ini ladainan na padang adiyang bol ladainan na padang atuwa balok lain din nante padang sampa agar-agar na bukuwa kusampaan na matotok teang lomitanda balok kutundan tongali bisaran na nenek sekulang todi-toding rompok din naupaan na masak kemairi inde tuwa balok na rampanang kapak
denno pa anna madaring din masay lako inde sangka na pasulean nallo mi pabendan daw te kulla mi patulan ng daw te daena lana kuwa modara dilingko lilaku sa karuwa marinding sa amin ang nalambe kumuha lati berudara adilingko lilaku lako banua nenek lako tongkonan indelok pon gloirara apa den nyamani banua nenek muka mo simbolong maning nating kay dara adilingko lilaku nalamban tondon tuara aku ang kutang po ngakas sa abi untun dan nigerampan ang kaba ang kutang po bintin todolo na di omay to di po tao muna kadang nari nenek kusuyan ang daw te gulak bisaran nari todolo kutadang tantao ke maliku na iya mo raon pa si patutana itanana tamalaun pa si kalenday kadang potong konang kulitong konang tondok kadodolan lilik na pada ngadirea tondok to malulang ngamba ating na tongkunan tondok dingidoke nenek tondok to nasaladan todolo digente siane tagdiriru mamai pada kadipatan petindoi tongkonal layo iya mo ang padang 10 tuara anak tondok maririli takana tondok tidak masak karena tondok dilam di daerah nakitunan nang isang kaana para kaditaparan tondok nakaranak siane saling gebulay tongkonang komitongkonan tondok ditundang malik na kebendan ni panaunan ketunan nan keluarga tidak bisa membalas itu selain berdoa dan berserah kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dan Saudari sudah menonton prosesi pernikahan adat Toraja, yaitu Wasti dan Atal di Kokang Rembon Tanah Toraja.